Peserta nomor urut 2 Joko Perkusa. Tepuk tangannya mana dong? Maju lagi nggak apa-apa. Silakan Joko Perkusa. Bu, Pak, kasihan yang belakang. Duduk, semuanya ayo duduk. Nek ora gelem linggih minggir. Saake sing mburi. Nek ora gelem linggih minggir. Saake sing mburi. Yo, sing ora gelem linggih surai-surai. Yo, linggih kabeh. Sing ora gelem linggih surai-surai. Silakan Joko Perkusa. Persiapan dari Joko 1 menit lagi. Silakan bisa jalan. Langsung jalan dari Kalungga, yang bersilang bisa lanjut jalan. Ayo.